N'amakuru abantu benshi bari gukomeza kwishimira cyane ku mwuzukuru wa nyakubahwa perezida w'igihugu cya Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Umwuzukuru we yitwa Natasha Kunzi Karugire. Kuri ubu ngubu ni amakuru meza abantu benshi bari gukomeza kugarukaho, batanga ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye ariko banamwifuriza urugo rwiza. Niwe mwuzukuru navuga ngo donc agiye gushyingira kubera ko Muhozi Kainerugaba niwe mwana mukuru cyangwa se ni umuhungu mukuru wa nyakubahwa perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, kubera ko uyu mugabo afite imyaka igera kuri 51. Wari uzi ko uriya mugabo afite imyaka 51? Urabona ko agaragara nk'abasore, agaragara nk'ahari mu myaka nka za 45 40. Donc nyine iyo umurebye ubona ari muto, ariko umugabo w'umuhanga ku rwego rwo hejuru. Afite imyaka 51, yavutse muri 74. Ubwo ni umwana mukuru wa Yoweri Kaguta Museveni. Ni mu gihe umugore we ngira ngo ubundi bashyingiranywe mu mwaka w'1999 nibwo babanye. Bafite umwana mukuru w'umuhungu ari mu myaka nka 21 gutyo 22. Ariko nyine murabizi abasore bisaba kubanza kwiyubaka, bisaba kubanza gushaka amafaranga. Uwo mwana mukuru ntabwo arashaka. So uyu mwuzukuru rero wiwe Natasha Kunzi Karugire niwe ubimburiye abandi kukuba agiye kwereka umuryango ibirori mu by'ukuri bikomeye cyane. Urumva nyine gushyingira umwuzukuru mu by'ukuri ni ibintu byiza, ariko kandi abantu nyine ntabwo ari n'igitangaza kubera ko n'ubundi Museveni imyaka afite. Museveni yavutse mu mwaka w'1944, kuri ubu ngubu afite imyaka 81. Umugore we afite imyaka 77. So kuba rero bashyingira umwuzukuru, babyara umwana akitwa ubwo ni umwuzukuruza. Ubanza ari umwuzukuruza. Donc ntabwo ari igitangaza gikomeye cyane. Ababyeyi rero b'uyu mwana, uyu mwuzukuru wa perezida Yoweri Kaguta Museveni, ababyeyi biwe ni Natasha Museveni Karugire, ni mu gihe umugabo wiwe yitwa Edwin Karugire. Uyu Natasha Museveni Karugire afite imyaka 49. Ni umukobwa wa mbere wa nyakubahwa perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, kubera ko umukuru wundi ni Muhozi, hagakurikiraho uyu mugore n'ubundi ugiye nyine gushyingira. Hanyuma hakurikiraho uwo bita Patience Museveni Rwabugogo, akaza witwa Diana Museveni Kamuntu. Uyu niba mumuzi cyangwa se mumwibuka stories ziwe muri 2023 na 4 gutyo, nibwo yatangaje ko yatandukanye n'umugabo wiwe. Ati twari tumaze imyaka mu by'ukuri tubihisha, batandukanye mu mwaka wa 2022. Hanyuma ashyira amakuru hanze muri 2023 na 4 gutyo, ibitangazamakuru byinshi birandika. Ariko donc nyine benshi ngira ngo iyi story y'uyu mwana n'ubundi wa Museveni, uyu mukobwa wa Museveni, mwagiye inkuru ziwe muzumva mu bitangazamakuru. So rero umusore wambitse impeta, uyu mwuzukuru wa nyakubahwa perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, nawe ntabwo yoroheje, kubera ko uyu muntu umuhungu wa Lieutenant General Sam Kavuma. Ntabwo yigeze hatangazwa amazina nyirizina y'umukwe wa Museveni, gusa bivugwa ko ari umuhungu wa Lieutenant General Kavuma. Amakuru akavuga ko indi mihango nko gusaba no gukwa ndetse no gusezerana imbere y'Imana nabyo biteganijwe mu byumweru bya vuba. Natasha Kunzi Karugire n'umukobwa w'umwana wa Museveni witwa Natasha Museveni Karugire na Edwin Karugire. Ibinyamakuru byo mu gihugu cya Uganda bivuga ko nubwo nta mafoto menshi yagiye hanze, hari make yanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uyu mukobwa yambikwa impeta n'uyu musore, bombi buzuye umunezero. Lieutenant General Sam Kavuma n'umwe wayoboye ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ziri muri Somalia. Ariko kandi Lieutenant General Kavuma, papa w'umuhungu ugiye kurongora
umwuzukuru wa perezida w'igihugu cya Uganda, n'umwarimu w'inararibonye mu mashuri ya gisirikari, aho yigishije mu bigo bitandukanye bya gisirikari ariya mu gihugu cya Uganda kuva ku itariki ya 28 Nyakanga 2024. Lieutenant General Kavuma niwe uyoboye ingabo za ATMIS muri Somalia, asimbuye Lieutenant General Sam Okinge. Lieutenant General Sam Kavuma azwi ubunyangamugayo, bunararibonye mu buyobozi bwa gisirikare n'ubwitange mu bikorwa byo kugarura amahoro ku mugabane wa Afrika. Ngira ngo muri make nuko nguko umwuzukuru wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni agiye kurongorwa n'uyu mwana w'uyu mu general, w'uyu mu Lieutenant General Kavuma. So nuko nguko bimeze. Ariko kandi uyu mubyeyi nanone, uyu mumama w'uyu mwana ugiye kurongorwa, ubwo ni mama Natasha Kunzi Karugire. Ubundi Natasha Karugire ni umukobwa wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, n'umugore we Jeannette Museveni, n'umwe mu bakobwa batatu ba Perezida Museveni. Jeannette Museveni aribo Diana Museveni washakanye na Geoffrey Kamuntu, Natasha Museveni washakanye na Edwin Karugire, na Patience Museveni washakanye na Audrey. Aba bakobwa bose bashatse abagabo bakira amasugi. Ngira ngo ibingibi ni Jeannette Museveni wagiye ubitangaza kenshi mu nkuru zagiye zitambuka mu binyamakuru bigiye bitandukanye, cyane cyane hari ikinyamakuru cyo muri Kenya yigeze kubitangazamo cyitwa Nairobi News, aho yatangaje ko abakobwa be mu by'ukuri yagerageje kubarira neza ndetse bagashaka abagabo ari amasugi, nubwo uyu witwa Diana Museveni we bitaje kumuhira, urushako rutigeze rumuhira. So, Natasha rero mu bihe bigiye bitandukanye yagiye agaragara mu myidagaduro nk'umunyamideli, akaba yerekana imyenda igezweho idoze mu bitenge, ibituma amafoto ye menshi akundwa cyane. Uyu mugore kandi afite imyaka kuri ubu ngubu 49 mu mwaka w'1990 nibwo yavuye i Londres kwiga ibijyanye n'imideli, icyo bita fashion mu ndimi z'amahanga, nyuma ashinga inzu ya Kaine, uruganda rukora imideli. Uyu mugore kandi ni umuhanga mu bijyanye no gukina no gutunganya ibijyanye na filime. Hari filime azwimo nk'iyitwa 27 Guns, akaba ari filime ivuga kuri se Perezida Museveni na bagenzi mu gisirikare mu gihe cy'intambara babohora Uganda. Natasha kandi niwe wanditse kandi ayobora iyi filime, yerekanwe bwa mbere i Kampala ku itariki ya 8 Nzeri muri 2018, nyuma yerekanwa i Johannesburg muri Afrika y'Epfo. So ngayo nguko mu by'ukuri ngerageje gusobanura. Urumva na mama w'uyu mwana w'umukobwa ugiye gushyingirwa wambitswe impeta, urumva ko nawe mu myidagaduro ibintu yize bigira aho bihurira n'ubundi n'imyidagaduro y'ahara mu gihugu cya Uganda. Akunze gushyigikira imyidagaduro cyane, ariko kandi mama we nanone akaba ari mwiza, ndetse n'uyu mukobwa ugiye gushyingirwa akaba ari mwiza cyane, aho abantu benshi bari gukongratulatinga uyu musore ugiye gutwara Natasha Kunzi Karugire. Uyu mwana n'ubundi umuzukuru wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, bavuga bati rwose urahirwa cyane we utwaye umwana w'umukobwa, uyu mwana mwiza. Ngira ngo wabonye kuri iyo screen yawe uburanga bw'uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri ugiye gukora ubukwe. Abantu benshi bari gukomeza n'ubundi kwishimira cyane uburyo buriya gushyingira ugashyingira n'umwuzukuru mu by'ukuri ugihumeka umwuka bazima, Imana ikikurinze ntako bisa. Buriya Museveni, Perezida Museveni, niba hari umuntu uri mu byishimo kubera umuryango, cyangwa se nyine ubona nyine umuryango akishima, niwe. Kubera ko nyine gushyingira umwuzukuru, ugashyingira abakobwa bawe n'umwuzukuru akagerwaho ukamushyingira, mu by'ukuri ni ibintu byiza. Kandi Yoweri Kaguta Museveni ngira ngo hari amatora agiye kuzaba, ishyaka ryiwe ryamutanzemo umukandida ko agomba kongera kwiyamamariza kuyobora igihugu cya Uganda. Ni umugabo ufite imbaraga, umugabo wanyoye amata, umugabo ibitekerezo byiwe utumva ngo afite imyaka 80, ibitekerezo byiwe ni ibya gisore, aratanga ibitekerezo akavuga ijambo, kandi Uganda iri ku murongo mu by'ukuri. So n'umuryango w'abahanga guhera kuri basogokuruza babo, donc kugera ku buzukuru, ubona ko ari abantu mu by'ukuri bakora. Ngira ngo nka Diana Museveni muramuzi uburyo mu by'ukuri ari umuhanga.
uyu mukobwa wa perezida Museveni twagarutse watandukanye n'umugabo we, uburyo agerageza mu by'ukuri ibi bintu by'imitungo, gucunga imitungo ya se, ni umuhanga wo ku rwego rwo hejuru. nyine ubwenge uru rugo cyangwa se umuryango wa perezida Museveni ni abantu ubona ko nyine bavukanye ubwenge, imikorere yabo buri kimwe cyose ubona ko ari abanyabwenge bo ku rwego rwo hejuru. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.